Pamirsa pamurugan fasilitas umum Kantun Memargi silih tunggil nyane oleh para pedagang sane madolan ring trotoar miwah sisin margi utawi badan jalan. Kahanan inucap mejanten mawasana kaon ring antar nyane pemargi arus lalin saha memuruk perda ketertiban umum. Punika mawinan Satpol PP Denpasar ngicenen parilaksana tugas antuk ngelaksana yang penreptian. Sekali sade kemargiang majeng pedagang sane adolan nganggen badan jalan ring jalan Suropati Denpasar, peneraptiang kemargiang wantah matutujon rajegang perda ring sejerning ngutuang kahanan deg-deg mewah trepti majeng pengguna jalan. Satpol PP Denpasar anak Agung Rabawo Narendra Mausang sedurungnya nih peneraptian sampun kemargiang mengkudang-kudang sosialisasi mangde pedagang nenten maadolan ring badan jalan. Kadandane taler sampun nyiagiang genah anggen maadolan. Nanging pedagang inucap tetap maadolan irike. Pedagang sane sampun ring badan jalan mejanten sampun memuruk Perda nomor 1 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Sane ngawinang peneraptian patut kemargiang santukan pedagang nenten urat ring pewarah sampun keijen sedurungnya nih. Ketandane ngewawahin pacang rajek ngemargiang patroli ring wawidangan inucap tetujonnya nih untuk mastikayang badan jalan nenten keanggen maadolan malih. Tios punike pamurugan inucap side mawasana kawan majeng pengguna jalan saha baya majeng pedagang punika. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.